vorle ke lipe Jehova kishike uke nipe prapo chipie uke la ke le tikru kishike ke teze ka ke sedi pu mhuznu vorle ke nko ke lidi uke nipe chipie pu kishike Jehova uke penyo ke japo chela te ropete komho ke di ke jauzo po dinu ki ju ke sukoba mu ki jetu ke kriko povie zke ja povie Puesu chishe, ki ke sokori, po dityo soko chishe. Vorliche, nko nuketu por shoke, uche ke shu Jehova mhodzenu kutulike. Pue uke penyo fezo jala, ti we porityo nu temie. Mu po dinu konyozo, hu, tie neko profesilie jewe. Kezidi, nipu diko rakrale pesu. She, Zali ke lijenu mudi renevo ke to petenu ni pubu urache ke sashadi japi utsasha mu ngo peteri dize ke lunulu presheke tu dori ke tomu refenu ke ze ni puro shokele cheke ke zedi diligi zali ku hiteta jisu asu chasi tze ke lido
breaking the head Kenya. Riba, get a little how Krinipu no ke sie penwadi hila sigatala mu no higabala hego ntseya no shoya mu mhodzunu thepfudi voryawe nipu jido ke shoti haunu hego nthau mu hego thau leka salaya hego mha puri se vor niche legeto heke vike konunum ha porise dinye pu niche legeto sun bamo dei ngu ke mejela mo no hela sie ka shala mo no ke sie pen no wadi hila sie ka dala rbi ye te fudi ngu ke mejenu nu mo ke pelen nu mo zunu vo ke lezowe ti do ke shoti ha no he go sala het sekar nyobie mhodzunu vorya ha honu hetho hele pe vi toli ro hem ha thoke vi ko ledi het sekkele ko ledi moro hetho heke vi ke ko ledi ye pu toda ya li ro no heke jo vasje he ko sekar nyobie mhodzunu vorya we mo ke kri mori chi do ke shoti honu no no fasidi he ko me popo ka
अर्चका सालास मो हिचपे कोलास जे न शोदा दि vorli de sala hi go tie get herdi sier potise se gabago mo se sa suvaga do gori khabia pelesia no se no he pelega she how hale pe jadi hebu he nidi te fudi ja putse se gele so che get chatta se ke do shiri get hodie perfect do shiri zali se ke do shiri ndie se ke za se ke do 이거 가게스누 너 쇼버가도 배때노니부 게 토무로 푸는 해부 너 쇼kel이 뭐 해카스kel이 소츠지 지도 해녀녀고 산데스쿨 누리 게 백로바 이거 캘룰라 인테지야 게 배타고 산데스쿨 티처스고 우케비 토세디니부 조바메치 이거 ukevi thosedi hinyogo betha theke roriba yakazala ukolia thola anthezia we je dozo shiri Sunday school ministry no njaput sevok to bette khabi an pelesia ke sigele se ke betha gori chslie mu hinyo ni chugo buzo shiri no ukola khabi ke basu ha ligele chje nguge kengum ha thozo shiri nguge mo roshom ha to gori bette khabi an pelesia Mikrobo online nu hakia bakamo online nu ke pekroba ipu hakia ba mozo shiri guburi ke ze ke kotho ke lenu inteja ka sanguche he dono mikrobo shome zidi vorchole moga jaba ipu nogum me zidi jido ke crazy yosefo ugon sache gubu nginu ke ko ka saringulie ipu he dono tenu ke sho ze ke city nu sho ze ke city keba kiku gri khabim pelesia no tu ke pelo theja nne khabio tsuji ubu ji dozo shiri nginu gemera kasa mukile tsuji nthezia nsia muhego haidi je do kershono kepeko kedovo te khabim pelesia no japie nlie nkityofa pasani nori tslie no fase poken thelie ndie ka zaga juno ubu tepfudi metzmechidi kazaga shino higoburi kerne herbizo kamo liegelie mo hetsaka sala kele tsbije ker shop te khabie belesdi jisu krista zone chayo amen
Yesu Christa or hagili uzanu petego ke lusi yawe homie terie chdi chido kersuno vor ke pekrobaro ki husunu hinidi nyezele yawe mikrobo homie putti ke chasinu vor ke kro thoga ja chabaro ki huzanunu ni ke lulase ya mu hinidi nyezele ya mu ki hira ke bagi UBC se di ni ki huchdi vor ke ze ke kothoje ke se ni go ke hubori ke se ya ni go chi do program nu le tho ka sa je ke le ti ha ngu ke se ki di boda ji di leba me che a su pu ke da mo za ti do a jo medol hu po japu chu do di vor ba muni ko pozari ngu si di leba me che a jo medul hu li ro le di chi ki raja phe village nu ba pe kraba de po u ki hu nu ke pe kro pe vis se vor deri po le cha tie lu ka la puti ke cha vor ke ko tholi mo ga cha su chu de tekra po ke ne va ga ta ki he ko pastoral team ko le di project session idi he ko ke ze he ko nis selie mo ke se ker cha ga vonu bu party chale biro japuti bo se se je idi pu ke sno pori po ni di leba di thi ha par le de ajuli ro le di raja phinu ba pe ka de ponyo nyo go party ha ki ha u go ke ze ke pe kro ya mu pu chu nyo go river krisarno ke pe kro ba ya mu ajovo ke la uni ho ke chu suri inki pu si ya mu ke nyo u go po me se nu bu khor po ti se ke le so ha chu do a su la nu chu ha po ti chu ari se se do u go le tho ka sa je ke le ti ha nu chế độ UBC mission phát thổ nu liệt thổ các sáp bộ dễ cái liệt số hạt sơ điều ba UBC mission li ro ugo cái hụp bồi ba cái bên nhau cái khe mu thế jala nu UBC mission nu hạt thổ sa cái heje mu missionary parlie mu mission hạt thổ chứ cái heje cái hụp bồi ba putti cái cha u cái hu mission hạt thổ chứ cái hesa cái nu full time lep thopori parle di mission hạt thổ me hosali ro video le cái suri le mu chavor the siri nun ha ha se chamu ke pu gazer kraba mu chi theory katami ko ha ke pu vor ke penya fa u ke hu kridi mor sho ga tiu nu themi pe sela la ga se su ha chavor mu u go mission ha to ha hala zu siri ke penya fa kata ke le to ke vi me bo pe sela ga se su ha pele we mu chi do u go che perche ga ba su to sakre bunu lerdi full time mission director chik to su ha ke hu di kon board e ker chvodi pe piside po ke hu ker chgavonu katami ko bo bawasi mo pori cha mo lebadi li tho haunu poni di parli to su ha fe khosde slanu ke hu kata ko ker chgasa pe pikese me jidi thie ugo li tho po li thola ke chati ha bali to su to sa khili ro ami viketo mu ani akono sakri unyo de mo po 2023 ki Trinity Theological College Singapore nu po Master of Divinity so achlie idi po nzsie tenu lelie po kinumi zali ro Dr. Rovinho mo Dr. Rovinho liro NH ekinu Dr. Chabaya ke pusipuri ke penyo fa potit tu ki u ke cha harness di polie tho ke vi me po kha ka su ha pelle mo su halano chi do ke hu ke zedi mo ke hu krata mi ko bo ha kya khodi su to la polie tho la cha ke le ti su ha ba tyo a jie su to mo Dr. Rovinho ni ke su do ni bo ha kya kholi do a ke tho di bo pressure mo su zedi ni khole bi de ke chati bali do Kolosiko se me fe die nu pugaza nie ha thom ha che ke hu ponuri themye lamona ni pu la chba zo che lady thenu pe tese che ni kori siba tyo ni pu ginu ni ja khatui ni pu ka yu nguli tyo ni pu krista leche tyo zo idi ke thodi nguli how ha se che do story che ke the fusiya
밖에 후보 치조시리 테미라모나 니불라 치가바 레디 테누페 테세 테푸디 리토하와 치스제 무니푸에 크로스조도가 저수하 부시야 이거 그 차티보 발리도 무 디콘고 서세고 에소시에이트 파스터 니노 이디 디콘 츠프로고 페테 월가바고 페테 하기야 콜리에 니고 하기 콜리도 뭐 이디 doctor 비뇨무 스토 우니부 쿠툴리에 이디 우니라 차글리에 디수 하바죠 차가즈누 게후 메츠부리 차선바 슬라 니에 바누게 바고 니고리 게 차차하고 할 가디 게제케노르디 차스지 우고 차가범 히디 게 베뇨페 우고 게 차르나 가슬라 게 테지 가슬리에 우고 차가즈누 게 베뇨페부 게고 파시 차타 세디 스토즈디 부부 미션 디렉터 세디 미션 리토하오 미션 하토 누크타 츠가보누 포크타 크크로누누 게페냐 푸부 마케자 츠슬리게돌라 모 포켈루누누 모 필레톨라 게 후부 대장울리게돌라 가 차슬리도 모 볼라 차가지기 포키쿨라리 차스길레소 하츠티 츠지 우니부 쿠툴리에 크타고부 우니 후플리 이디 고 페테케제 게누헤디 가 차슬리도웨 che c'ha se le vide 그거 지리제 수도분우 자부티 버티게 지어 보실리다
Kre pastor mu potim ko dikon ko mu uke hu tsu perpette ko ternu poti ke vi haula ke tezie be uke penebutsia siro atachu zori nego akre ahu mu apeledi uke hu leto haunu abu mission director chutodi apetoshu kesilla mu akinu me rovi hener lari chakeshukola nigo pette peze torwe tiche se pomese uke huno mission board ko se mezidi matsu vorje ukrunoko mo uzirmo ko ze matsuke vono uko ginu make krasilia mu uko zeke progrodi ani sedi vole mu uko poti petteno atsuke tepu ke vorkola uko ke pezie se pushia Krista ke pele melawe mission mato hau meator mu ke husheri mission mato ke kratsi suba sla unibawe vodi UBC mission leho me hosh mutieri mahakekra susamor shoke ngudi urtsuba Krista leto hau uke vikeko mu umasim hale nutsulegenze sla akinu mi heneri nepu leto haula chabawe mu nikoburi Allah mu amata hau tsubokete gola chabazo chedi nego ki chashia ari ukehu chata kelego siro nego kecha mo ukepenivo ke krohi sedi akibito se matsubotyowe nego beje Tereto Jesu Christa apevorde akapumar hakaleu zanu siro amo akikru zanu keni seti te do work bape teko kaluseyawe ke poti ke jevi pomakare haupe akatsa zaputi ikatsa ho program pe atsa hola o ke hu program ke mentiko pastor mu member ko the prokopete beje ke tsurise puseyawe siro nyako ala chaka balanu a wordi thale zanyo krotho uke hu hawa te modi ula chabaya ka jasuse ke cha ke ko suse wor uto putipe tenu ukheba ka jasuse angu pevi seledi ke teje bese nyuko pete kori tseyawe siro amhapo worde hanu zaputsen baya ka jasoliro aka tatsepo sa worde nyuko kiro kwadaro ar litsada ko to so mengudi putika cha a so menguvor mo avoka tati kono akikuwa katsakanere ke se katsa sherite ke se 시도 시리 지디뉴고 부티 기준으로 세모로 거셔 같게 대시리 테누츠게 벨료 대자고리 차비아츠 오게 기쿠도 펴겔리기 오면서 집에서 오부를 리츠게 예수스 틀려서 데리 워디 하게 하누 뉴고 베제웨 아수누니 부부 잡에 뉴고 츠제 iketse dia hayo pu modi tyo katala a
word hayo hapune bidi puti sulle to ya sidi bakataki kinne pastor pusawade dere ari uko workatse azeka sekatse tunu atura ja penu to taso cheri uzanyo pro tokori wor uzeko husia siro uko jetia February za me peso runya uko pastor timko hakrepe wora atse wora alaka chatse babe presa noko jopo mengu bayang kachi akatomo aka mengu korpuse sidi heko ka chatse ke yesusa ki tepo anichi ani thorazo uko wora azeka sekatse nidi ako jopo pupe uko tsitri lele motazo sidi asa ani thor sidi ari uko ki aya wapo wodi uko hunu zaputnele kete ne pasa pusata dari ari siyo pulasna sikabati sunu tie puti hope akatsa kite puri uke penye pupe sesi mahake simia ke sidi puya desi como me ke hapuka reka nyo siya moho deri nyo ko tole ke mentality a wordi hanoha ke hu ka te haita ko putoro puka prade ka ni po ke che da hin prana me ki no share ka tsala hake pranu thatsa da thatsa ka to sana a te wordi ke je ke ba ka ki a puto no aski christian tsamo da tanuka shirpo zeka sekeli tiki wordi azeka thatsa mu pol hakko mu Pivuat Muliko, Yopununu Pivutas, Asapulikos, your design, let's see by a mo. I kid depurim Hakevitsa city, Asiba, there are the pog Alaka Chata, go to a boot houses, Lemo. There are Puliko design, Yomu, Hako was a lady, and this Sedia. Sidia, wordy teacher, Nebudika, Tepudi Hetenia Soru. Satiki Zulupulinity or Takasaki Zuluka Kakasusu Samoja Baber Pe Upatayamu Baber Pe Apatakasu Kapatapazale so where Sa Apatakasu Anise Bayamu Asuyo Lira Anyo Putupudi Borolo Limo City Pudia Renakatasu Satsamu Apuzimangatu and Yoyoro Reliabatala, who there is the Puzimangadi, Sayura Kramodi, Bayam up, Lebal for there as a yours lady Situya. There is the Pastor Reverend Dewa Jeluka Kakasatunu, to Nagabazar, Zakuyupunu, Zelupumusu, teaching anybody that a pretty Hetinia Soro, Agoza, Tatania, City, Zelupakili, Telemo, Satiki, Vodi Pierre Hilgito, Satiki, Uko, Zomeko, Gepele Meko, Uko Hipi, Uze, Tenu Meko, Hunokohusa, City, Kahukata, Sosari, Uniseka, War, Moa, Wordi, Kahukata Tiki, Kapatap, Apertuno, Tenu Meko, Hunovortaki, Apertunoro, Kohusetadi. No, Abu Makangu Katsaka Chatsano, Makangu Pusamu, Makangu Tadi, Coca Chatsaru, Amen Pulishimo de, Yasazi Petaro, who Amen Shisamu, Akadate Nazo, she did I was the Amen Sikili, Suko Sir Kravaya, Ukrainian. Ukapatamipo, Kapatapanila, when you have a bad Upatape Vitorcas, Tenumical Huayaki Kusakasi, Suporipe Upatakas, Suposaki, Epuri, Unim Uruvisi, Siro Ukoka who had nowhere, Rivere Miako, Putipe Tenuka Taradi, Catola Sadia, Garriakito Novo, Besica Sekoto, Gakareto Pube, Upataya Kazaha, Kitepuri, Uniga, Mu Ahanunu, Ukape Medisucility, Ani Torto Dazo, Mu Awardia Kohula Kamo, Petita Pide, there I can book a back and heady, Apotisus
차가 스티기 우고 버티베 아츠스티 아부 테워디 녀고 모즈노 아게 니수스 부차 데모 아리츠 세트 안노메네 치투가 뜻서 도다테 그뜻서 세 녀고 제가 자세야 시로 우게 베뉴프 디에 까리 시티 우니바야무 가톨레세 조한 세계의 소를 세ペテ 그렇게 시죠 내리부 기준의 워디 올라 셔서 시디보 게히 카페 우츠가서 포벨레게레고 그 차체가 힘을 줘시 시게즈 소스 디소스 기데부르 우르츠시 게펠레메고 그 차체가 힘을 다고도 리게 바티기리 포벨레게레고 세다서 시를 hil레도 시디부 슬라 게히 하와 그 차체 우비에 소베빌리티 아니 토르데 무니부에 아부부라 하누누 아케펠레 세데츠 세츠리디 고후라 부토조 시리 우케페뉴부 디모케파타메 디고 레니서디 우니 토르바야 무아체테 우파스터든 팀고 와 아제가 세기 특히 우고 알라카 차츠가서 너고도 명우바 그조 라차다 아가서 명우레 가서 라차서제 이시디 uko kipu sala asorodi vordi nyokoto no talewe mutia uko atoledi aya tukoso uni nyokode ropokita temokita te uko pasta tsede bakatse uko uni nyode de ropokita te wa ukrenyo tsedi vor upeta ulacha kide burini pu ko zashi chidi a uko gachalari tevor talemu nyoko ula chakabala a tevor talehu paka krapun deri kepele kalhunu uko meko ri kepele meko se kepeko kele hawa aho pere hilunu surho chenyo hezo chenyo obenyo kuhaze kepeko di ani setuya mu deri uzemenho nipu kivode deri ache pozapusin katsuro hezo chenyo heden kepeko seya katla asusur lari ani sevaya muhenya telefono nukara sakatsa sori sevaya ho sidi sekolari unibawe mupu kakralel ho sala tia kepelenu jisue johan teta verse hepengwa teta no pusa abraham hanzu de hoshi sacha abraham hanzu de sa woshi tenum hapette nu de sacha johan po nu pukaze katoka jizore pesoto shete no dio mo dio uke penyu peseto mo dio uke penyu peso po hapete po kinum hapete tsile mo tseke ko pete po ri po samodi tsemozo ishi sache po ki kerhito mo kerhiro suwa teme pete ko ke jiuzo mo que Jésus que ziva peseto ya mu que ziva sulemo ici ça hakopu que ce qui c'était nous Jésus Abraham hazit ta que ce sepu que ce Johan tata hepema tata no Abraham hazit ho siti pu que ce che te puri u che penyo fu che se wo che che no to mo che no ne che la che le so se piet di u ze vo ti gi lu ta che to so se per di uni tor de we mu hapete a che to ani tor ka ba so se a passa legno di ho ro gua ta mo si a ka do fa so che uni tor ka ba so se liro Gesù a u ze vo ti gi lu ta che to so se ki tepu unishi nipu we pumata so siri po to upewodi o ke puma pe te ko va pe utsidi kala ke li how me to be uts ma puri pe po matsa como me to kala ke li how pe uts aya ke de puri u ke pe nyu pe u kesasi sidi ubu ka chache po ze bada to ache ka pusha putade deri ni pu bu jabe be te ko uts ke li utsili je Poti che siete così.
Kipeniva Pejiwe Century Korogo Zaputsekesoko Shura Sito Zapugomu Ajo Zapugola Kipeniva Peje Nipubu Jabie Zapuki Vizogo Petego Mosake Liutsiletene Ugo Jedo Kecha Tiu Selake Liutsiledo Muchedo Chaketu Lero Lonlen La Chado Lonlen Jet YouTube Kebao Apresedo Ogodilinu Lonlen District Liro Pomie Renate Mu Nagaland District Keru Lonlen District Liro Mon District Mokochun District Shiva Sagar District Mu Tunsan District Mu Ko Ze Kitiriba Lonlen District Headquarter Liro Lonlen Town Nuba District Hall Nu Selioba Kezat Liro Lonlen Mu Tamlu Nyulhuliro Kepra Zadie Pomie Renahi Sura Seba Ketsikipo College University Po Lesiki Serepo JDC Kebau Liro Sri W Manpai Pon Sishe District Haunu Hakereze Keseke Bako Liro Poliro Education Lesiki Nu Morke Shoko Ngulie Kemola Sofaba Kepetaritza Subject Teacher Sofa Ze Mi Toilet Kori Bamo Siro Leseki Chako Ri Ba Kemezamosi Economy Tetsa Telhite Tsekeli Tselekevi Tetserita Lichimiko Telhitse Telhiritse Mo Sisimo Siro Ganyagara Kraparle Sori Tetsabamudi Tetsabadi Zelia Ketua Bamo Ketsela Mhake Pra Bekawaya Asi Sishe Charvi Mo Ketsela Ri Luki Haki Ready Vote Literary Tsere Social issue Boliro Tenumie Lesser Proketsa Tase Tenumie Bu Lesson Kinu Voketsa Siro Ubu Usepra Sati Lieketsa Tasesi District Literacy Rate Liro 44.82%. Mu Hautonu 57% Liro Tefumie 43% Liro Tenumie Social issue Kekripo Liro Waste Management Temie Renanu Nuvor Lonlen Taunu Luketse Krapi Parkeze Mulie Muhau Kize Zedi Nyurhu Rikrase Deri Sorkari Funding Ketsalanu Kerhu Kemuledi Tetsupo Nunu Mezawa Keturi Tsile Mo Sla Nyurhu Luki Haki Kratorsi Sorkari Siro Tanako Kezedi Lonlenu Daru Kesho Zekete Muka Pevise Vorje Deri International Border Nunu Daru Kesho Chiri Seller Bazo Muhori Society La Makeres Sepo Seba Kechan Nugoliro Kehubu Ketodienu Tadi Temie Peta Zole Ketola Chado Sorkari Mu Tanabu Mha Kevi Mu Keputu Ketu Severs Ketola Chado Sorkari Bu Lonlen District Krihi Pevisale Ketola Mharkevi Ngulie Mu Tsis Ketola Chado Lonlen Nu Temiekobu Krista Diese Mu Kriprinunu Shirle Ketola Mu Kesho Perhile Ketola Chado Kechacha Se Hawa Perkesogo Ugo Kesedi Kenurhedi Chalido Mu Kechacha Kekribolira Ugo Nari Chalia Deri Ngo Pastor Nino Lari Chalia Shidowe Utise Lirvide Kerketo Kemesoto Nipu Jehova Hego Chedo Lonlen District House City Motsunu Froyale
ke penyufa uko nyulhuri kraseba temye renari ke kraba sizoshiri uko tsofa ke kraba ke tsahaka sedi ke penyufa kinu yuko meshe melong ki ke kruchaya no yuko ngumi chidi uko ke charne sevo nonland district council sache ke penyufa no nyul nonland nulhu ke ba temye go bu nke krego lepe sali nkripinu ndieste nulhudi medogori fepe susa ke lemie seyi putche no tie nipu nonland ke hu ko bu ndili ke view ke thodie ke radio ke tho pupie o ke ta hi ke ta ro ke tsa hunye go tse ke tefu ke tsa ho ke pele tse pe hunye go tse pe hunye ke tse pe on ro fo ke tsa til hu pe vi so fo ke to susa no kru se che chape ke pe thomye o le tho tsi nipu ke hu pre ta tse ke ba mi ko itse sa hasi male mu ke tefu ke ko khape ko tsi ko bu ko themi ke o ki ndiu ke tho pu pe pi pe o ko ki ja pu tse li che jro ba hu shi nipu no ko tso fo go o ko ke re ko le se ma si tsa ti shi ko se mo ke sho ke kraba o nipu ko tso fo po ri ke tso go yu ko che ke se di ke sali mu su ko se pe te no just che no ko ta mi go buri nipu tso ro di ma ke vi ke tso do ri si le ma her ke vi se di u te mi ko kru hi le ke prenyo go ri kru hi se ja bi ke prenyo mi ko ri tse se ke tsi ki no nipu doctors ko shi mu je nipu jehova di si tse ke ba o te u zo shi no kru hi se chi di u bu no tso ro di district ka hari me ho ro go le no tse nipu just di cha go zo shi me sa me se vo di o nipu ro na ko no ri pu tu tse vo le ke to te jari ka se che ke pe ni fa no ja bi no ne no po me te mi go tse se ke ma si ka se ke ko ke sari ka pe ko tse se mu ko bu si di ke ze ke no re di ke ze repair na tse mu ke ze vi di ma ke vi se ro na no vo le ke to har her se di lu se li che o ko bu ke kre ko le pe jang kripri ru te ji di lu se le ke to ke ko ri ka pe ko tse che non to ja bi sorkari ke se mi vo tse no ke ko se ke ba mi ko ri tse se no ja bi police mi ko ri tse se chro ja bi se civil society kreta tse di urna u se ye ro go ba ya ke sa ko ri tse se chi di o ko bu ke nu si ke nu re di rna ho ri tse pe hila le rna ho ri tse ke sala le rna ho bu ke mu rna go la te ja pro itse la ke le se ye pu tse che di cha ya we chro ni pu ye che da ni pu jehova ja bi bu nu ni pu yo ke to ve pastor ni no che tse se no pu se vor ke se pu to tse pe pu bu nu pu to tse vor ke ta su san di go ri se che di ke za su ke to no ni pu yo go bu nu yo ze ru mu da mu di zor ho di pu di go ri ne le mu si di he go tse pe ko le he go tse pe hila le che ke ko ke sa ka pe pu ke ko tse se che je ni pu ma ko pe te nu ne pe te ka pe pe le se di Nazareth Jesus anon ki ke pro te ja chamu me lo bi se ya we amen o che ke se di ha ke ngu ke tse ti su se ba le da ke hu lyo go khor le da mo ke chatsile da risi tu ya ke sa ke prin chike fa ke me sato he go ke penyu fa jehova he go chedori no ke vi ke soropi he go tsdi he go ro se le di he go bu nrosho mu ke kre go ra di te sheba pe shewe nipu no che he go no jabi he tse ke sa ke chike li ke chike lo pe he go tse ke se go se di mo zunu sala sa je ha hu yo ke ngula do je nipu no jabi ke se ke ngu ke to pe te go mo khase che nte jabu khase do ke tha pe te go mo ba le mu ke pe nyu fa no ke kro ke ngu ke le ko mo jas di su go se nsa tse ke me ge li che nipu che do ke hulyo tse ke tha go pe te ri jabi tse che uni di vor di nipu uza o me se o pe le ke su tse do ke tha go mu tse ke se go lam pe che nte jabu go gi ba le mu no kha ke se pe te go mo jas che di Jesus Christ sa no cha ya we amen.
接着我给他来是本身里了，就喊图特的他，可是个是不能说的，是的个做。我哪里了，可不可以给他听见吧？我自己特别给包里了，把他给里给脱灭。这些就是我把里给他知道个给，那个阿电脑把西里了。那个啊，西子面个拖得着，我那个个拖洗了掉，现在个拖呢，看个20我掉，是不是？现在有个不给，那个阿布哈米么说，每天么给不哩，为电车钱么子了，那个看个20我掉，一滴个不知个滴不个，是，就是个给。Ani ko kipu tu sudo hupuri ke pumba chia ke jau ke pumba dida zo me teme ki kru ponu basi liamo no tho wa sunu basi ya salam hanwa no ne kha ke rishwa ta ro ne prishwa ke tamye ke thoda zo ne ko abraham yeme zo ke cha asiba Siri neko adukruwa towa nihiye chato ya. Ate ko baketo nikel thunu tacha jajala. Ae po kinu ngukeli ko sepu ya mo neko re ne po kinu sekeli ko che mo shuzo fisha. Awa kabanafa diwaye. Jésus Christ ora ke luzanu chedo keze ni pu ro soke ba pete go ke lushiwe ni pu e chedo ke soti ha no pu hiki kri chene ja phibe utsa ke ba ko mudi pothesie ke kralin zaba mo ni pu we wo ke chari chbe go tse ke ba su si lady ni pu thesie ba we uko ha ke hunu ke pesi to ke mo botswa de deri uke hunu uko no no go mo uko kresar go class 10 HSLC mo HSSLC kasadi umha thotsa baby sekele sike cheba homie top nuri to kitsa sike cheba ke hu sunu nyogom ha thotsa khekele go nyo congratulate sasya mo ni ba mo da she ni krona kya ba liro ke hu ki ni di yesu se di ko petso se ko no go exam kasada liro ko la chabaya u kresar ko ri ni chuno department zo shiri u ki group marriage zo di vo u la chake cha su se sabaya mo ni pha tho chpe vi ke le ha zidi ke the ji se ni pu chi ya mo ni ken hula u ni ba u ko no go ha tho se ke le ko hme cha zu vo de de ke chanu u ko kresar ha ko ha u no go la chaba je ke cha ha ri se ka za se we Jido Gezedi, go get the get pro, Persedemu, Johan Tetanu, Nipu die, how Hachido City gets the Gepushinaba. Jiswe, Judago, Popele, Geligo, Giham Hidi Pusher, Nico Adienuba Siliro, Nico Asijime Gatotazo, Muniko Gato Silido, Size Gato Tio, Nieka, Gerushawadio, Sisha, Johan Teta, Serbo, Serkinidu. Ugo Jido Gezedi. Lavo GT di bonu ugo live in the word gets a hobby ugo di bots di GT a hobby ugo hijets di gato di ke pouvoir je mo how nu lavo do de cheliko grip di care tefen nu how ke pushe de achedo ugo ke zedi Johan di likvile sun nu how ha ke pushen Johan di likvi gospels how mohon liro judam you know go nan kratako mu jisu kert seketsa je situation ugo conversation so to be ke ba ugo provoliro so nguli le ba mu judami nan krata ko jisu ze kert seketsa tiunu ugo vodi jisu prakesha diego nu pose debate salana ke cha mu po suposhidi pu ke sa ha ugo vo jisu claim prakesha dieso so sela vodi pose ke ti ke cha pose ke me ke cha ti ni ke cha ugo Johan de Sundu ha incident haja ke kranguli do chapter the tha ho ri mohsonli ro jiswe judam ye nan krata go ze ke chake ba context si ke chapon nu par
musna ukoi ker tsaba mu ha nuri jisu uko zeker tsvo ge chnu ukoi lavu di poze ke tiba di she uko ni mu ge tala johan theta hipengo thepunu motion liro ukoi ke ti chli di jisu va kriwa de ge cha ke ti tsbe jisu va do ge cha su su ke taki jisue uko rsdi to ke ta sesunguli Johan chapter 10 po context motion liro jisue vodi Jerusalem resokyu no ba ge cha uko sesunguli do Johan 10 ha motion liro Jerusalem resokyu no hatiki po Jerusalem resokyu no ba mo Johan listen liro jisu cheke von nila Jerusalem no koko ge cha ti cheke pro jisu Jerusalem no koko ge cha su po vasse koko ge cha su nguli mo chapter 10 ha liro cheke von ni ti bo no jisu la vo Jerusalem no ba ge cha si ge cha po nguli do mo jisu vodi Jerusalem no ba ge cha ti ki me pe thaba di she poe chapter 10 no mo liro poe a ki zuke ziuzo isidi poe su proclaim sa I am the light of the world ikets jisue su proclaim sakesa sesunguli Pharisee ko jisu khozme ketsa tipe tenu vori po me hobaya ketsa po ze ke tibaya ketsa sikechunguli mo jisue po ki zuke ziuzo di puge shiki Pharisee ko nu uko offense ke wa mo sidishe uko vodi po challenge ke no kim hidi how puliviga isidi po challenge ke susunguli there is jiswe ngot sige tiu nu kwenu uko temye ko petha ke chapter 10 kusopo nu ke di ser kim hoseliro jiswe sizo sheme pe thaba ke susunguli mu kuso ser nu pu ke jisu die hako pushute temi kekra popelele ta isi temi kekra popelele ke ta susunguli Pharisee ko po chege cha mu po zeke tige cha susu tsaba deri po die ha pe pe thasate temi kekra popele ke li kuso ser no ha tupi ke banguli mu uko context yo ha lesson ba homie jisu pe tsuzu zo ke cha susunguli homie jisu ke patha die ko nzu zo ke cha susunguli mo homie jisu ke petha dirna badi popelele jisu ke cha jisu ministry no uko meya sedi lesson lirom ha hai ke cha ko nguba po opos ba zo mi ko liro popetsu ke to me popetsu zo ke cha so she po dirna ke to me po she me zidi po dirna zo de micro we popelele jisu ke cha susmuli mu kuso ser ne susu tusha zidi ke de uko chi do kuso ser po no mu so ko petha ke li ke thomi ke cha how no ke mohoshin kuso ser po no puge cha jisu popelele ke ta judako isi popelele ke ta judako Jews who believe in Jesus sala jisu e popelele ke ta judami ko po rivodi uko mohoshidi uko kim hapo pusha mu uko jisu puge sha ha popele ke mogo uko nimo ke ta susunguli jiswe posi pelele ke ta ko ki dipu ke shu pelle ke mo ko Jesus uko nimo ke ta uko context nu muli do jiswe juda ko popelele ke ta ko encourage di nie ko adie nu basili ro isi if you continue in my word nie ko adie nu basili ro ke tho pe nie ko ki pushwa ke ta su tu ni ko shi prishi do ni ko ka ke rshwa do isidi susupu context ya no mostly ro juda mi no go ke pele thau ki ra pobashi haki hachi dori ko susumuli do the Jews believed jisu uko rtshi ke tha juda hako haliro uko kele ki liro uko they thought they were spiritually freed people ropoki cha uko kha ke rshwa ke ta themi freedom uko pau prishwa ka ta themi ke cha uko Jesus leba musla uko Jesus ze ke tidishe no pu ke ba la he ko freedom su muli isi Jesus ki pu ke choliro no pu ke ba no pe tha ke ba la he ko freedom su muli de he ko uke pe ne to ke dale ke ta themi ke chana ke dale ke ta the fact that we are chosen he ko ke dale ke ta themi ke chana he ko khakirishwa ke ta themili isi ke cha ke le nu ba ke chinguli kuso ser senu pu ke cha he ko Abraham yemezo mu he ma ki pori mi die chu chimozolo no nie ko khakirishwa dio idi ke pu
kepu pocha ke dipoga isidi Jesu ke tsoketa susmuli sana Judah ko kepele uliro descendant of Abraham was enough Abraham yemeta tse hi ko la chizo ikeche uko Jesus ne ba mu uko confidence nu uko mentality liro uko kele liro uko generation pe te liro how nu vor Abraham yen ginu lu ke vor mi mu Abraham liro uke penyefa teja ke famio po sana pu yenu lu ke vor te mi ke chana he ko we te papo nuri va ma ki pre he ko te papo nuri to mo he ko mi di mi mo isidi pu musna ko enu jisuki ka tsoge chu liro ne ko kha ke re shoma tyo idino pu ke ba ho ha pocha ke di ga isi what is this freedom that you talk about uko ke le liro vom harapo ba ke tse uko sesunguli ka tole she ke we nu vodi Chapiko lesson the book of Judges to the Monsoliro, Judah Minogoliro, Tizu, the Monsu, Uko Sayeni, the Monsoliro, Uko Saye Kizuno Hatiki, Kekoto Saye Kobu, Uko Kekavor, Uko Zeu, Mohovolio Singuli, Saye Kekoto Teni, Uko Penlovor, Singuli. So she, Judah Minugo, Vodi Prokin yet Sikataki, Uko Ye Kera Koliro, 10 tribes, Hakohaliro. Assyria mibu ko penali di ko ke diet chu ke tanguli so she tribe ke nie po ye ke nie liro ti che hetenie vodi Babylon no me diet chu ke ta haidinu ko politically so shiri ko me die me chvor ke cha ko ke lu ko history pe te liro being in captive me die me chige cha me ke ko khol hu ke cha ko history liro cd lu vor mula vor di jisutiki je how tiu nu jisu tiu nu mo shiliro ukoe mi dimi chaba ke romi bunu uko ke khaseba sala they were under the Romans uko sus letsomo ke nu nguli deri uko romi ke ko khro ke ba sus nguli sala technically they were still under captive ti chapo le sadaliro uko tho heko freedom ba isidi pumari uko mi bu uko ke khaseba ke mi control mi khoba ke singuli do uko eno uko physical lineage uko you uko generation nu mohodinu uko teja ke fiyemi we are the privileged people ke daki le themi ko heko se privilege themi heko mi themi mo ke uko ke lenu ba ke singuli sala juda mi no go hatiki uko ke pelili ro sike chapno ba uko mi themi mo heko se shpile ke ta themi ke krila mo heko Abraham ye no for mo Abraham teja ke fami mo ke chala teja ke fami po ye no for ke chala heko mi themi mo ke uko ke pelili ro sunu ba ke singuli mo ha le ba ke ki themi human response u themi u ke le how nu bala le ki vi sikecheri uko singuli do teja bana ke chala u ro putau kruke ba ke ke le nu bada ya ke singuli we prakeba nu by our professions we prakeba nu umye tokel hu mej bada di she we ri mi themi mo ke sunu bada levi Deri jiswe judambi hako kipu ke chuliro nyeko Abraham no ke chaladi uke penya fun hodzunu nyo thau krimowe ke just because you are a child of Abraham does not make any difference before God non to Abraham yemye isidi prabari non to sunu vorzo shiri uke penya fun hodzunu nthau sula krida ke susuri mowe isidi pu kuso sere dinu anye ko kipu tshudyo ke hupori ke puma chia ke jami ke puma die tazo everyone who sins is a slave to sin jiswe dia ha pusha mu dia ha me yet thor ke singuli kuso sera pengumu sera soro no moshalio mi die mi ki grupo no basilia mo notonio we sunu basia isi jiswe dia ha be judago ke pelemiko ki pude ke puma chia ke zamiwe ke puma diechte mi diemi lerdin ki kunu basile yamo ki kunu basi ke to we not hodionzo isi slavery concept ho no mohovoli ro mi diemi mori mi ki tomiwe po kaye nguli ke to susupogi bayamo ke klam no poem ha pori pe po vietche ke mola ki unu lerdi po el hubazo shiri po ki sunu bazo she ki kru tse premio mo
musala ki hu ki pore poe ki kru nu po khawali ki visi ke chabaya Abraham yemye isidi ukoi praba dere jiswe uko pupelle le ta zo shiri ukoi ke phuma thepa du ba ke che mu ke chala nu jiswe de po be ko ki pu she ni ko ke tho si le do mu ke tho do ni ko kha ke rush do isi chi do context how nu cha ye die se de ke za shin de cha ye die cha ye ke ri li ro ke thera ke cha ke pelewe ke phuma nu u ke la shi ya mu ke cha susunguli superficiality ke thera ke cha ke pele how we ke phuma nu u ke la shi ya mu ke cha u ko bu cha ye ke ri su mo shin ba ke thera ke cha how ha cha ke kran u ko va chali vi superficiality more imitation ke thet do ke cha po me vi va ke cha u ko si di puli vin ye po me vi va ke cha ke pele how we Paki pori ke phuma nu u ke la shi ya mo ke cha susunguli me tsbe chi ge chu su zo it does not save us from sin juda go kim hi ni nu we pra ke ba ha ha nu u ke pele u pie o e pra ke ba nu kha se ba na ya ke cha si ha pu sin ba we stuck our belief in our profession mo u go pra ke chu liro kristami ke pele mi ikeche ugo kepele se pidisi ki ha ke khep ba ya musidishie kristami ke chama teja ke fami de isi ke cha ke le nu ba ke cha su se chada ya deri u ke le be siki ha shwa ke rabisu wada liro we ki ke choba die chaba shi su so va joba da ya ke cha we overlook our enslavement we ke puma die chbada ke che we susu mutso modaya sidishe we teja ke pme tho rokot thomye de kristami ki kunu share ke chala kristami se ye bo che ke chala rokot thomye de isi ki di lebada di she o ke pele seller siki han nu ke khewadi we ki ke cha thepha bon ba de shi we susu mu modaya ke che susu muli false faith ke pele ke thoke mo ha we ubu we ke phuma die chba ke ta ubu susu nguli mo ta ya ke che susuri uko bu che do le ke sana shin ba we ke phuma die chma ke ta ubu susu nguri mo ta mo leri mo ba da ya ke krila mo superficiality ke terra ke che mo pu me vi va ke che we u ke do seleri ubu ke tho nguli mo ta ya ke che si ke che bon ba mo sana jiswe juda ha ko ki pu ke shti unu juda ha ko ha enu uko defense they react defensively uko mezupum hageta sidishi hekoro Abraham yemele isigecha uko mezupum hapargeta sidishi hekoso simo igecha heko ba primitive sumo igecha be uko mez chekeba susunguli they were trusting in their religious heritage uko nan kayu pele bageta krista pele ke chukiri uko nan kayu pele wadishi heko ke pene fum hozune heko thaupo tubazo isidi uko ke lekiwe nan kayu ginu uko ke lale ton hi ke chakele ne bagecha sesumuli mo ke michi hozuza ke juri hauhan hi ke pele ke thoke mowe ubu prabadaya deri ugi ke ko tomodaya ke sesumuli Mutie uko nipu di how no uto ke lu har fuke sana shike let us reflect on life today uto ke lu har fuke uko prake bawo uko proclaim se ke bawo ha ugi bada mo shike che uke pele how ha ke tho se dinu uke phum manu no uke la le da ke che uke pele sunu thamo mo shike che uko susa uto fuke ke terra ke che ke pele we ke phum manu no uke la le yamo cha ke ni oliro True faith abides in the word of God. Jisuenu judako popeleke leko sukoso mohon keshiki. Tenu nu dile mobagecha susungu. They have not changed inwardly. Tenu nu ke dile moba uko chazukengo we jisu peleleda isike chunu vorba. They tenu we dile mo. Sala jisu we popelele kata hakoha chesudinu. Po uko challenge susudi uko po pichar krigecho po piesa mo shakecha susa chasha. Mo uko challenge ke shaho haliro. Uko luke shunu nu posi jime ka thoke cha susa tasu mo shake cha sisimuli kuso serke ninu nieko
Nieko adienu basiliro, nieko asijime ke totazo, kuso ser pondu susupusha. Nieko adienu basiliro, nieko asijime ke totazo isi. Jiswenu uko challenge ke shahaliro. Pelle ke tse suyo harbimo. Pelle ke tse suyo harbi timo ke tse. Deri uko decision pekelu. Uko pe pile ke tse mu uko commitment kakeshu. Pe pile di uko kakesha hawe. It has to be progressive. How haro umhodza vazumor shaketsa jiswe susa tapi ukesha. Kepele how ha vapo pepileta to shit tide getcha kepele ke luwe susamo getcha how hangulie. Deri kepele ke luwe umhodza vadi memi zuzumor shaketsa revepo ketcha susamulie. Sana kusoser pondu moshali ro. Dio nu basikile how hawe kepele ketho zasipo getcha ukosusamulie. The mark of a true faith is to continue in the word of God. Kepele ke tosa siusha Dio gi toshekele Dio nu bakile susunguli. Kikim hedi ti uko Dio nu lushotoga. Kikim hedi ti uko Dio nu badi basile doga. Hachake ne unu vorba kereo liro. If we are to continue in the word, we have to know the word. Dio nu lushoda liro. Dio gi basile da liro uko Dio simor shokecha susunguli. Truth liberates. Truth liberates, but ignorance keeps people in bondage. There is simo ketao where temye butepanu badaya isi. Keto where temye precarisia. There is ignorance. Siuke mo where temye butepanu badaya getcha susumule. Where tie ukepene fudio city susunul hulieliro. Rofuki tari prikeli uko susumuli do. Rofuki ta simudi bageta honunu uprisoda geta uprikeresoda geta susumuli. Efesa tute dienu mohoshaliro. Peleke momiego sona pole pukeja. They are in spiritual darkness. Rofuki ta ukom hitsupe ziwa geta uko nuleko pu ziba geta pole susupusha. Corinthia ko lese kerio kinike dinu pukecha. They do not understand the things of God. Uke penefu diokori uko silimo siliken chaya isi. Ignorance li roha puba. Ropukita upu silimo lele mo kecha roha puba. Unu leko buzi deba kita. Uke penefu dieko siliken chageta susa puba kecha uko susunguli. Ignorance how ha. Ubu uke penefu ula kapye ke ba tejako ubu suko so sili modaya kecha mu ukubu suko so pe ubye chili modaya kecha susunguli dio gi ba ke to we uko tie dio nu lu ke to we dio simo kecha susunguli kinyo liro. To continue in the word we need to obey the word. Dio nu basik daliro mu dio nu lu shadaliro dio chmuze mo kecha susupu. Mipo leso bo tuke statement haya leke salaba. We ula ke thogecha. What we feel is truth to us. Allah how ke thoe kecha asus ledi ke daleliro. Deri how Allah ke thozo de asu ke da set hazo sheri. Puti po vor ke chiki. Puti re divor ke chiki. Ke lujo re divor ke chiki. Allah ke thodi leke ba asus beke hiwada liro. Asus beke hiwadi su selerdi. A situation feeding the word truth becomes meaningless. Get told the book about the Hajaha, but de isi. Uko Christianity how haliro Bible no be saya. Ugo kepele Christamina na haliro Bible gitaya. Mu uko Christami peteri Bible no to be die how happy uko final authority. We take the word of God as our final authority. Uko la uko mez so vor how hazo mo how jem hapuri bamo kecha. So la Christami petela liro. The word of God is the final authority in all our life and doctrines. Uko kepet hadino mu uken hupeteno ketho dia how hasa how ha repizo mo how ha ginu uko potalatia kecha susumuli. Joshua po tethanu uke penefa di hamidi pusha tejo lesha dabu nti zetahi su teva kinhe per mu le medoba zoli mu sunu tupie keto pete chize zizoli
Sileliro no vike helido mo mhato chkrilido. Uke benefit ye how hakasha Joshua potetanu. Vike helido liro mhato chkrilido liro. Dear how habu uti petzeta henushi. Dear how ha ubu per mulemedolije uke lepetenu balije isi. Mudia ha full obedience to the word to chaba geto di numhoshiliro. So now tie diu no lushadoliro obedience diese cheketa honu ugo keba puchai no diese cheketa holiro silije siheje geta suya harbi pubamo diese cheketa holiro. The word of God has to shape our world view. Uke penya fu diobun we kikim hidi kizu mohomu lemeto yeshi su ser gosmo sheketa nguli diu chmo zeketa holiro diobu hale udipudisha hatom hatsa uzorli pete ke khasha mo chatha kesha sus puba musina doniro diu chmo diu no basi ke to ha diu chmo zeke cha ha ur practical action bo hojza uche ke bas nguli ke pele ke thowe ke diu no baya ke cha true faith abide in the word ke pele ke thowe diu no baya we tie diu no basili ba me ke cha ha uke tswa we jiswe popelele ke ta juda ko ki pu ke cha. If you do this faithfully nieko ha ha chle liro nieko asiji me tazo isi nieko ha ha chmo zeli da liro nieko asiji me tazo isi dipu just say true faith brings spiritual freedom. Kepele ke thowe rofuki ta ukha ke rish upike rish ya ke cha u freedom su severse ya ke cha su pu freedom how haliro Bible ze vataya kazamye po podinu pu ke cha. It is the ability to live beyond the enslavement, you see. Tepa umengu tepa umichiu muri utacha tepa sugo so mo sugom hol hulegata sus puba freedom liro kuso ser dinu pugecha ke hupori ke puma chia ka zao ke puma dieta zo isi dipude. Whoever sins are slave to sin, isi ke puma chage chuwe ke puma dieta liro ke puma chage chuwe. If sin makes us a slave to sin, we puma ge che hato chwada ke chiginu ubu ke puma dieta liro ugo pete ke dimi ke ta. We are all captive ugo pete ke puma dieta ke ta mu ho rofuki za ke puma dieta ke ta mi ke cha susinguli mu ke puma dieta ke cha honu ke puma chia ka zami we ke puma bu uke khaset wada ya ke cha Bible le susupu ke puma dieta da ro ke lukim hi ke cha bono thayaga pole tita se no ham hi ditusha uko thawa tsasade tita tuthe se kuso senu where it kids halemo medie zemo chava jova umenguko mo uni unko ke kradie chvor sidi hakeme hu mum hake shonunu utipe vo mirate jiu honie hongu mvor uko condition how hake ke puma diet to da zhe uko haike che ponu bala ke che pole timothy tita se no uko tau va tsake she susunguli. We are slave to these things ma ko diet shbaya de ke pele ke tonu thamoda liro we ha ko diet shbada ke che uto unguli moda ya ke che susunguli. We think that we are free and privileged people. Uko to tekjake fami uko roko tomide ike cheke lenu badaya uko so tepanu bamode tepanu bamo ke che ko su ke chune le badaya deri jorali hako ugino ngubada liro su liro pochaino. We are still slave to sin. Jorali hako ha ugino ngubada zhe we ke puma die chabazo ke che susunguli mosona we ke job khaledi tenu ke dile moliro ke puma puti petenu uphasemaya zo mu ubu po die chabaya zo ke che susunu toya deri ke pele ke thowe ura fukel hunu spiritual freedom ha several utsia ke puma jakhanunu usprisia ke che susunguli. So not just say Johan Pengu me fe dienu pugeche Johan Pengu me fe dienu
spiritual freedom how ropuki za sha phaleda liro how upet teu tseke disia it affects our whole being upet teu sha prisia jisue puki cha temi ki hu pori adiu pelele liro isi whoever believe in my word temi ki hu pori adiu pelele liro mo uke penefa ake tsesha ke cha pelele ta liro temi suwe ke chache ke ringule de temi suwe ke chache ke ringule de temi suwe pupe jo samode mo temi suwe ke shiu che ke rinu prade isi that radical transitions khodi rodi ke ta su sa ha ke chache ke ribi uvi chli ke ta ke pe jo ke che ke hunu basa mo ke ta ke shiu che ke rinu pra ke ta mo su ke je ke hunu pu ifeku pom hatu ke je ke hunu ri su su mudaya ke che su su mulie. True faith brings that spiritual freedom. Kepele ke thowe ropuki za shaprakeli su su sevorshia mo kepele ke thomewe kepele ke thomewe shaprale ke ta ke lusunul hudaya. True Christian will live in that liberation. Shaprale ke ta ke lunul hudado musuna uko tie kepele me ke thochidinu u khake rushwa ke ta u phishwa da ke lusunul hulie tamo moshi ke cha hori u chige cha poke cha sismulie. We Dio no bape vili daliro, we Dio no lupe vili daliro, we Christa ukake rishwada ketsakel hunu, we sundul lupe visakoli so the getcha susumuli we. Dairy spiritual freedom how liro, it's a choice. Ropukita shapakele ke luanu luketa hawe, ketakele ugiba. Muwetie how no susudomon hoshiketsa susu ugiba we. Chadio mupotala liro, true faith. Live in the truth of Christ. Kepele ke thowe Christa ke thonul hudaya ke cha susumuli. Kepele ke thowe Christa ke thonul hudaya. Kuso serap sorunu jisu amidi pusha. Salam hanu nyo ne kha ke resho wataro ne prishawa ke tami ke thodazo. You are truly freed. You are truly liberated. Jisu Christa ulat shawa chishwata liro. Muwe su peledi sunul hudaliro. We tepapunri basamode we shaprale ke tam mi ke Jesus mulie uko ke puma mie uko kem he ke chemisa uko kemer por bizo mo shaprakele ukap upishawa ke ta ke lusunul huke to we chapor bizo ke cha haunu mohshlir Jesus mulie mo ukemer su Christagi mo chances liro Jesus Christagi nuzo ke cha Jesus mulie Jiswenu posieshadi rilasi ke taginu uko ke puma dieche ke cha hau nu uko prikershawa ke ta uko susu peledi pe vive uko vie chile morshanie deri shaprishawa ke ta ke lurve we sike hanu tidamo jisu uko ke jovasha uko la sieshade mu po rilasi de mu ke puma ro uko pakfa ke ba haginu boy uko shaprishawa de Deri uko reveal liro suke hanu tidamo uko reveal liro hanu sedege chasusu muli mo jisu uko kike liro uko bunu kokele mi chudi posiji me ka thochudi luketo sunu uko keshade sona being liberated in Christ Christa ginu uko shaprilekta liro uko pritishwada liro prishwa ka ta temi chudi uko enu siji ka thonu hushmor shikecha keke susumuli. We live as God's chosen people. Uke penefuto ke da le ke tami chidi uko tiel huba. Mutie ke pele ke thowe uko butie Christa ke thohandu lushike to sus uko cheke ba sus muliwe. Jisue uko kipusha. Nieko adienu bape vili basili liro. If you continue in my word, basili liro ikecha sus pude continuous how hapuba. If you continue in my word. Nieko adienu basili liro nieko asidimi ke thotaso isi die hauha ukola rensia ke chopo kem hedi khawali ke vi reme khonhie ke cha susumuli dere jisu pukish die hauha true disciple live in the word of God jisu si ji ke thomiwe podienu basilia podienu lubadaya jisu si ji ke thomiwe ke tho die hauha nu ukel humedzia. Our life is measured in the word of God.
uke lum hatogo uke lupi chago pe teka to dio nu metzilia ke susunguli we tie sala homoshiliro we tie dio nu basilia moliro we tie dio renulia moliro we tie Christa ke tonu luya moliro. We are not a disciple. We pusi jimi moda ke uko susu le ka sana shiki jidon ke zedi ni pu he han uko ke ko thoda ba uko tie ke terra ke ke pele se pidi how no pose ke ko thoda me ke susu uko thogo fushiki uke pene fa susu puni lo me chizo ke terra ke pele se pidi what mu pos yo kreda zi susu ke krut joda do mu kishi uko susu le pe susu ke ni pu bu ko krihishidinu udo zutsege zahanu pidi pose tehe hanu ke ko thodaliro podiunu la furichi die hauha leke sanashidi uke lu hauha fuke sanashike we Christa si zi ke tomiechidi puke tonu lu ba momoshi podiu nu basili ya momoshi puke to fuzu ya momoshi ke je uto ufshike ke puma tepasu nu lu ba liro uke penya fabu uko ngume jidi uko ke jofasidi uko shi appreciate la uke jo prabe pom ho zin shilike jisue chauzo ke tozo mu ke herozo di pressure chau ke to mu ke hero we priswa ke ta ke lu su se kapi utshiya mu uko tie popele ke ba ha uko tie po dia ha rnudi bi uviet shikele ha uko ke lu ke shun nu mi bu japu su se mu ke mu ni bu za ye chikele su se chile ten ni bu jabi bette ko tsase ke liuchi ke penyo fa die ke za ke लिए मोर ने के लिए वाला के penyo fa thezia we superficiality does not free us from sin ke thera ga je ke phumanu ke la suya mo true faith abides in the word of God ke pele ke thoe nyepu dienu baya true faith brings spiritual freedom ke pele ke thoe urofa shaprisia true faith lives in the truth of Christ ke pele ke thoe Christa ke thonu luya mutie ke penyo fa dier na kasunu ugo pe tebu shapri ke liye ke lhunu lukasha ukki ke ba suha lela sike let us live as people liberated by Christ because God calls us to this liberated life that is rooted in the word of God jisue chauzo ke thozo mu ke hirozo ke tsui earnestly ugo di ha ko ha earnestly ukha ke sala pe ni pu zidi ni pu henu ke pe kroke le tho chse ke to ni go pe ziri ha ki khole domo ugo poti ha go ha leke me sisike let us take these moments seriously and look at our own lives ugo do yopo si zi zodi ununu ufaka sagasha ke penyo fert sagasha tipo pi balike ke penyo fa ubu nipu kerkacha chegachunu hatho ha leke me sigasha lepe jakasha suha menguya musla ugo puti ha ha seke me zawa mo deri leke me sisidi ukhabie ni pu tsike peteri umesenu ke penyo faze ker chikasha tipo balike let us all take some time to recommit and surrender our lives to Jesus in prayer.
Come to the table not because you must, but because you may. Nipu henu volije, vo morsho biga zalamo deri vole ke vila. Come to the table not because you are strong, but because you are weak. Nipu henu volije, no viga zalamo, mori ko ke zalamo, deri noe tache ke zala. Come to the table not because of any goodness of your own, but because you need mercy and help. Nipu henu volije, nke vi ke kogo sedi, chatali ke talamo, deri nongu ke mejemu ke kro se morsho ke zala. Come to the table because you love him and because you want to love him more. Nipu henu volije, no pokrea ke zala, mu pokrea sakulien ke zala. Come because Jesus loves you. He loved you and gave himself for you. Volije, Jesus Christae, nkret thorsedi pokat zibie, nhakilila. Come and meet the risen Christ, for we are his body. Volije, sidi Jesus Christa zeke seke. Jesus Christa zeke seke. Ke klamana ugoe po mozo ke zala. Volike. Korint mi ko kerapo me fe tenye ser no pugaza. Sala ke hupori po tu chmodi ni pu ni kradao ch mori po hiu kriro po ni pu mo mu po zio kizatie jota tyo. Sala ke hupori po thyo porli le men nyodi ni krada su ch mo te hesu krije ke krilamona themi ke hupori ni pu mo zele men nyomodi ch mukriro su uthyo u ke pejo ch mukraya hahala ni ko donu mi ke kram hach mu me zieba mu homiwe siride isi ke thodinu ngula ke लिए ससिए पोती चोवोले चे पोए पेथा के लिए कोजे हाचु तो दी के बाले सिदी पोसिए उकोकी आ के मेजे के दाम होजे नि कोजे चिक वंगी हाउ नि न थोरवोरजो के ग्लामुन आनी को की पुत तुसुतो ओके पेन्यो फके दिनु सु चिवोले के मोचे आम हकी पुरी नि कोजे हाउ चलाले होकतला सीता पो निखदाओ छिपिले दी uke penyo fat seshadi biet sibie ugot sesha sesie pote hiori chipele di jashadi khapie ugot sesha ke tatsali do ke khie tsugeva ke masa ni pu jehova no he go create thorzodi pu ke jo bi mo deri pu kagashala beziwe muno ngatsi shawa ker kranu thie ego ker shoti haunu ne krada hau chega chunu mutti he hau ha kri ga chunu no he chega sasaje no e europe va chsidi hebu nginu metilia Nikrada how bit Sigasadi in Kringu Kemejiki, there is sushi or Kraya. No, he like a major Zigasha of Alancia. How Chigazano Hegobu, Churpunuzori, Mura Funery, Metiko Gilitsuchi. Hego and Zisunu, they hear how her Krigashano, Nrabi, Gerhi Kashia Gajar Kraya. No, Hekajo Vasaya, no Kerlika Tokashia. Ginu ke krie ke thosilia how krido di heto je sigele ti honu no hela krus kinu zipe krus di ke mezi ke she ye busi ka salaje no ti he how ham hori jasa mo poti how hazedi le tho chse do di o ke sigele pe teburi le tho chse ke shnu te jangule je mo he ko se ke vo pe te Poti how kabim peles di Jesus on the chairway. Amen.
ke hu bori pile liro ununu u ke chat sabalie ke penyo fazeker chalie idi u to chale ke apo leba mo so ga zo liro crystal lipi u ke laglio chale ke mo mori penyo ke sale ke mo mi bu ke kra cha ho ha chi ya mo zakabaki ke hu bori ke krimori pokinu ke bagobu pokinu hirdi ke zasya zagaja suha Jisu la mu ala pozi pe kru kasha pomo khatsi kasha no chedo nchin banu hathosu ha rakrasaji hakele ke kribu nkele ke khawamo ke vowamo di Crusu rakrasachi, crusu mehosachi. Let us look at the cross. Let us look at Jesus. Pe krono te he nguli ka mo mi balome ni ji hasrivi. Pe sonu te he nguli ka mo mi balome.
te hengoli ko mo mi peso no balo ha ugo kelem hi usidi cruisu mahoshadi keze ke krothoke ke thodi nungu ke liye how ha tiginu ke ker nikhdauzo liepie chliche how ha amozo isi pete ke methadi nikhdau chli dame tehe hawari nikola no kru ke bar aziula die chi die khoke liye thejo ka sauzowe niko how grip preje isi pete ke methadi te hi rikri le dame ugo te kha ke chau chaga dam hoza geze ke chachli ke petteri ununu ke penyo first sa mu u kha ke sala pie ni pu chigele tipo balike geze me cheke chachli dame ke kriye ke me sa ni pu jehova
pe ziewe he go hatho ke mesi hatho ka ja hatho ke mesa hawa hanu he go bu no hela si ka sha no hela nzi pe kru ka sha hela mo kha ka sha kali gi vi potingu ki lelan pe ziewe he kom hatho ha se kra ka sha bi Shataya mo si ke ti ko lai he ke jo vasachi deri kra ka sha bi mo no he bu he kha chi bie me do nu kha ka sha n si ji ke thot sa ka sha mo Krista he dil ho ka sha su ha he ginu mengu ya salam ha tho ha kra ka sha bi zo ka mo ha bu he cha ka salidi he cha pe kolidi rula ke vono he go bu n si ji ke thot chadi Krista do re le dil hu si le gi no he ko me popo ka cross ji beziewe ni pu putia wala he ko me popo ka cha mi liuri metsuri he kha ka sala pie nse di Jesus Christ za no chewe amen te ka chau chli do te ka chaliu ngo pete ke je si thali di tali ku pri wori me fer suru ke je ke lili do siro ununu hatchutiya ke ja ke kolanu we cha mori lele ke vi ke ziepi chesele ke viu bobu ke hunu mo Krista Jesu ginu te phu petegi tiu ke chache mo ke chache zapu za ye chache Jesu zanu chayewe amen ke pesi ke zati ke zayo bosele do ke riu liro ko vogata Thursday nye me japon nye ko ke hu krata chigavor ajo lu video nyo seunu ke hu pori ke ku kredi mu ke hu suchdi vo ke pe krokasla pete pezie mu nye ke chagi ajo ke kru ponyo nyo go pochu nyo go la chabaje ke tse ke zasia ke niuli ro chi do ni ko lerge ji ki
Nagaland Missions Movement NBCC Mission Department newsletter bo khagasha ni go ngule ta meche de newsletter u zedi envelope bo saba mu ugo letter hawali ro vo menyo za katala advance num hapo ke push se gile suat chele mo de ho deri ni go kiti ki no voro newsletter mo ho menyo sa ni ke chai chbadi mmm la ke chanuri mu khakeshnuri ke pe cross je ke se chasiya ni go newsletter mo ho menyo ro se chale ki vi ke chacha ko boriba mu Nagaland Missions Movement name hatot segaba mu missionary zeguri pet sedi tu beba sala ni go peziri menyo di mo hosedi khakeshnuri mu chakeshnuri nmm khoise je ke se kasasiya seuli ro vogaja Saturday me jakern he batheni khise batheni nu sededi Christar ko fed day batyoba mu hawalanu uki hu tsu progobu vodi Christar ko ri support se je ke se kasasiya mu Christar ko buri how lebadi participate se je ke se kasasiya thelauli ro vogaja Sunday me jakar po li ro ujonyo ti soja de Mother's Day halanu pettebu putiu lari chabadi vor ke pe cross mo thejanguli je ke se chasiya hanhe Reverend Mizili sakre kor japuchusudo mu puti hago lebadi ugo ke salavo de we ni pubu jabi pete se sigile so atsutina